ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷей. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд ан мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, барабар шумо метавонед ки сурат маълумотро дар рақамҳои WhatsApp экранда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. خب در امضا نوار چی ماشین ها روی کردن، چی ماشین ها قبول کردن، با شما نمبر میکنیم، بعد میگذاریم بعد نواری ماشین های فروشی. خب دوستان عزیز، هستای اوپل استرا اف در کوزیفی کاروان با نرخ ارزان سروشنام، هستای خوندای استاریکس، هستای تراکتورهای تی 28، هستای اوپل خچبک سویتوی سفید، هستای مرسدسوی 124 کوزو، هستای تویوتا کمری با نرخ به نهاد ارزان، هستای لادا پریورا، هستای لکسوس RX، دایو نکسی با نرخ ارزان، اوپل استراجی در کوزیفی سیدان با نرخ ارزان هستای باز 2107 و دیگر ماشین سوئیسکی و ماشین استراتورای راسیام هستند. دوستان عزیز، نواری خوب شده است، فقط ماشین ارزان مقصد که جمع شده است، میتونید که تاخیرش تماشا کنین و کورسی بوزا باشد 135 سومون و 50 درهم. مرا نوارا سر میکنیم. میگذاریم با اولین ماشین فروشی اوپل استرا اف هستایی که در کوزیفی کاروان هم فروشی هم آلیشی با اوپل خچبک میشد. دوستان عزیز، سروچنا سال پریوشش 1994 هستایی که سوژ فروش گاز بنزین موتور 6 لیتر коробка مکانیکی ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. دوستان عزیز، ماشین خیلی که یک دست گشتگی ماشین سوزه میگیری، فقط پورتا پیش میبریم. خب بالنوش یک 50-60% دوستان هستای коробка میگه سوز موتور سوز داکومنتش دوستان از میگه بوشتگی است و نرخ ماشین 22000 سومون است. باز معامله داره که باگو اوپل خچبک میگه آلیش میکنه. اگر اوپل خچبک هم باشه میگه به حجت هم باشه میشد. دوستان از اینکه چون بعد میکنم آلیشی با اوپل خچبک. این ماشین این حال قرار داره در ناحیه تاجیک‌آباد. دوستان عزیز، در ناحیه تاجیک‌آباد 22000 سومون است. معامله خوب دیسکاکوی فاسوی نخیل سویتو ماشین نخدو میرود میبیاد. خب یکمش رقم‌های پاویلون دستی اخیرش 0040 کار میکنه، دویمش رقم‌های راستی اخیرش 39 اینش در واتساپ داره. آلیشی با اوپل خچبک سوماکی 22000 سومون باز معامله دارد. اودی مشکل دوستان عزیز، شما یگان معلومات خوین، یگان سوال ایلواگی خوین، اگر برای فهمیدن برآمد زنگ زنید. و شخصانی که خیلی ماشین فروشی دارین، خونه، زمین، کوارتیر، یگان تکنیکا و کامپانی، یگان محصولات خود که رکلام کردن، در رقم‌های بالا بوده برای رکلام 2020 واتساپ دا میتونید روی که مراجعه رکلام میکنید. میگذاریم بعد دی ماشین فروشی مرسدس 124 کوزو است برادران که سروشنا فروشی با نرخ ارزان. سال پریوشش 1990 است که سوژ فروش دوستان عزیز دیزل ابیو موتور 2 لیتر коробкаш автоматای ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. دوستان عزیز، حالتش میگه سوزای، داکومنتش بود شده. دوستان عزیز، بالون میگه میونه، خداویش میگه نو، ماشین توقع سومی خالی. نرخ ماشین هم میگه 15000 سومون میگیم، بو کمتر ارزان میکنیم. ماشین این حال قرار دارد در ناحیه یوون 15000 سومون کمتر معامله دوستان عزیز دارد. خب این همین رقم‌های مگافونی حسابشون، این رقم‌ها هم کار میکنه، هم در رقم‌هاشون واتساپ دارن. دوستان عزیز، باز میگم که ماشین حجت اوتول ندارد، بالون میونه دارد، خداوی کردگی، سویتوی سفید. ماشین خیلی کمتر ممکن کار داشته باشد. دوستان عزیز، دیزل 124 کوزو. مرا شخصانی که میخریم میتونید که زنگ زنید معلومات پورش گیریم. آدمایی که همین نواری ما را تماشا کرده هستین، اگر که دوستان عزیز در همین نواری ما ماشینی معقولتون که نیافته باشین، کدام مارک در کدام چند سومون از کجا در همین نوار نباشد، اگر ماشین معقولی شما در کامنت نویسید که از کدام مارک ماشین تو چند سومون از کجا باشد، نویسید. ما در ویدیو آینده از فروشنده جدا کرده براتون پیشکش میکنیم. میگذاریم با سه ماشین فروشی خوندای استاریکس است برادران که ماشین مسافرکش سایستانی بهترین خوندای استاریکس. سال پریوشش 2002 سال است که سوژ فروش گازی خالی از заводской. دوستان عزیز، خب ابیو موتور از 3 لیتر коробкаш مکانیکی حالت ماشین برادران بهتره، ماشین توزیع بده. خب коробка موتور میگه دوستان عزیز بهترین حالت داره. سالنش هم توزیع کسه، حجت ماشین میگه تا آخری ایونا. دوستان عزیز، یعنی که تا ماه ایونا حجت داره. دوستان عزیز، بالونش هم حالت کوری، دیسکوی فاسور و کراسکاش هم نواره. نرخ ماشین هم میگه 55000 میگه، با معامله خوب میگه میکنیم. ماشین این حال قرار دارد در شهر بختان 55 تا سودا معامله دارد.
якумаш рақамҳои билайн дасти ахираш 32 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои 01 нашавкоби нашда WhatsApp доранд. коробка матбуътон асос ҳолаташ дӯстони азиз ҳуҷҷат дорад. 55 бо муомилаи хуб дорад. шахсоне ки мехарем марҳамат занг занед, маълумоти пурра ва аниша аз соҳибашон гиред. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо лайкҳоро фаромӯш накунед, занед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум трактори фурӯшӣ. дӯстони азиз, трактори Т28 фурӯшӣ ҳастае ки бо нархи арзон срочна. трактор Т28 ҳолаташ хубай, фақат мегирӣ корта сар мекунӣ. дӯстони азиз, мотор коробкаш мега соза, ҳуҷҷат мега дорад, трактор мега нахаду срочна мега пил дар кора. нархи трактора 18 000 сомон гуфтесиянд, боз камтар мегад арзон мекунем ва қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. трактор Т28 ҳолати хуби техника дӯстони азиз 18 000 сомон нархи арзон бо муомила доштаед. дӯстони азиз, инчунин ҳуҷҷат доштаи мотор коробка мегад соза. хоб ин ҳами рақамҳои мегафони соҳибшунаи рақамҳо дӯстони азиз ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp доранд. дар шаҳри Ҳисор 18 000 сомон муомила дорад. марҳамат срочна занг занед, маълумоти пурраша гиред. чӣ ки дар комментария бисёр хоҳиш кардем трактори Т28 арзон шуд, баҳри мо рӯй кардан мо пешкаш кунем. марҳамат харидорро занг занед. хоб бозам мегӯем барои мо муҳим аст кадоме ки тракторай, мошинай, хонай, заминай, квартирай, чизи маҳсулоте ки бошад барои реклама кардан марҳамат муроҷиат кунед, мо рекламада мемонем. дар рақамҳои болода 20 WhatsApp имо Telegram пайваст дорад. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Opel Astra F дар кузифи хечебек светои сафед. соли бори 1690 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, моторуш мега дар ҳолати хуби техникӣ масъалаи маслахӯрӣ мега надорад. баллоншам ҳолати кори хадавоишам соз, фақат ҳуҷҷатош бучидагӣ. нархи мошина мега 17 000 мегем, бо ягон чи муомила мегад мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи рӯдакии Ленинград, участкаи Алибой. дӯстони азиз, ака хай мошин кор дорад. дӯстони азиз, мақсад сарапина мисол хай косметически кор дорад. ин мошина бо расход мекунед. 91 сол 17 000 сом бо муомилаи хуб доштаед. дар ноҳияи рӯдакии мошин қарор дорад. хоб ин ҳами рақамҳои билайни соҳибшуна, ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. кадоме ки мисол Opel хечебек ҳар ки бошад, на марҳамат занг зана маълумоти пурраша дӯстони азиз гиред. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастед дӯстон, Opel Astra G дар кузифи хечебек. соли 1698 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, моторуш мега 6 простой, коробка механика 1 сола ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ ҳастад. мотор мега дуд намекунад, хадавоишам созаем. нархи мошина мега 45 000 мегӯем. ака хай намедонам мақсад ягон сум арзон мекунам, дар WhatsApp мега нависем. нархи мошин 45 000 сомон бо хайқатиҷога мезанем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ин дар рақамҳои шусоят ва рақамҳои WhatsApp ҳамин номеро дорад. марҳамат шахсоне ки мехарем занг занед. дӯстони азиз, кадоме ки дар навори мо мошини маъқуле ки наёфта бошад, дар комментария нависед ки чӣ маркаи мошин дар то чанд сомонам нависед, мо пешкаш мекунем. лайк аз ин наворо то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ВАЗ 2107 мошинои советскии молодежни чихеле ки дар комментария хоҳиш кардем. соли бори 2002 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби миёна қарор. мошин дӯстони азиз хеле шид мегад, хоб мегад, неки нахадуа. дӯстони азиз, мошин камтар задни мотош мегад, овоз дорад, дига ҳамаш шудастае. ахай охир бо ягон чи расход мекунем. мошин хела мегад, хоб буд. хоб нархи мошина мега 7500 мондиан соҳибшон бо мақсад ки муомила дорад. яъне ки 7000 сомон аст бо муомилаи хуб дорад барои конкретна харидорон. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамҳои тисели соҳибшон, шахсоне ки мехарем барома занг занед, маълумоти пурра аниша аз худашон гиред. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастанд дӯстон, Opel Astra F дар кузифи караван срочна бояд дигар. соли бори 1695 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон, срочна мегад зарур монда мега срочна сум дар кора. хоб ҳуҷҷатҳои мошин мега дӯстон аз бучдаги ҳастанд. мотор мега модул мега ай Astra G мега мондаги ҳастанд.
дута электропакет хай адичаш мегӯяд ай асраҷи мурдагӣ. Ин мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ ва фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомон. дӯстони азиз, бо ягон чи муомила мешавад. хоб ин рақамҳои тисели соҳибшон. дӯстони азиз, шахсоне ки дар кор ҳастанд ки мехаред аз шаҳри хуҷанди бостонӣ марҳама занг занед то қад суми холӣ. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, Daewoo Nexi. соли 1694 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега нахадоай, мотор мега соз, ходовой соз, коробка соз, мотор зверд. дӯстони азиз, краскашам соз аст, хай бо ҳамаш аниқада мега ҷуш хай камтар кор дорад. нархи мошин дӯстони азиз 7500 сомон аст, боз муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. Daewoo Nexi 7500 сомон ягон чи савдо мешавад. рақамҳои поёмда аст, рақамҳои мегафони соҳибшон. шахсоне ки мехарем марҳама занг занем. нашод рекламаи худмон як бор дига гап мезанем. кадоме ки мисол мошини хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯш дорад хоҳад ки реклама кардам, дар рақамҳои болобуда ҳастад. WhatsApp, email, Telegram, пайваста 2020 марҳама шахсоне ки мехоҳед реклама кардам роҳӣ кинед ва лайкро азен аввори моро то охираш тамошо кинед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, Lexus RX. соли 2005 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холияи моторуш мега 3 литра коробка автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз, Lexus Европа мега соҳибшон мотори 3 кати мошин мега фулай утилизатсия мега дорад, не ки фақат ҳуҷҷатша нагуфтем мумкин ки набуд шуда бошад, ки утур мега дорад. ҳай мошин кондитсионер электропакет дигар намуд камфортидам хеле свето. нархи мошин 78000 сомон монди аз соҳибшон, боз мегад муомила мекунед. ин мошин қарор дорад дар шаҳри навда. рақама мегафони соҳибшон. шахсоне ки мехарем марҳама занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, Srochna Vaz Priora. хоб чӣ хеле ки дар комментария бисёр хоҳиш кардем. соли 2007 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензин газаи мотори 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад утилизатсия кардагӣ дорад. документош мегад бучид. мошин мега соз хай дар пишти дом хоба мегад омада бинед. соза мегад мошина бухай рафта бинед. мумкин кор дорад, мумкин надорад, инаша аниқада аз пеш мегирем. нархи мошина мега 22500 монди аз соҳибшон, бу арзон муомилаи хуб мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе пойтахта. рақамҳои мегафони тисели соҳибшон ва рақамҳои WhatsApp ҳамин номеро шахсоне ки дар кор ҳастанд метавонед занг занед. дӯстон азиз, мо барои шумо фақат кӯшиш кардем ки мошинои дархости шуморо пешкаш кунем. шумо дӯстони азиз, ба хотири меҳнатитон мо дастгиритонро фаромӯш накунед, лайктон назанед ва навора дар рафиқотон пайда кунед. чӣ мошине ки дар кор ҳастанд нависи пешкаштон мекунед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, Toyota Camry D свети сафед. соли 2006 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина апи мотори 2.4 литра коробка автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи фақат камбудии мотор мега проблема дорад. ин моторошон дӯстони азиз, агар ки вагон занед ай 11000 сомон, мақсад ки ҳамин хел меша нархошон ай 10000 болоай. як мотор мезанед, мумкин ки 10 сол 20 сол мегардед, фақат мотор мегад камтар проблема, мумкин мотори худаш мумкин соз шавад. ҳамин фақат ки мотор мумкин мегад чия камтар проблема, мумкин масъала мехарад ки намедонам чӣ дорад. ҳамин хел соҳибшон маълумотша нависанд ки камтар проблема дорад. агар вагон занед ай 10000 сомон болои моторшон, агар хоҳед соз мекунед. нархи мошин 55000 сомон дӯстони азиз, бу арзон мешавад дар шаҳри Бухтар. марҳамат занг занед.